station with the best music. Best music. I love the music. Best music. On the air, everywhere. This is more of your favorite songs right now, right here. The station with the best music. Hina kamasha kamina usheni kwa malakang naluminga kona Focus Boy Mr. Sontokoto jala kumakama putsa mgagana kabukisa nchambene Selewe kola kabe mbred intervision online Lengi na kai beat Mastia ngina ses ngisa iseso ina Ay fajlar Hey Focus Boy Mr. Sontokoto Inaka Apana kumakama putsa mgagana kabukisa nchambene kosha Brad Intervision online mgalanza ka Facebook, YouTube, TikTok, na Twitter, na platform digital chunganyane. Ibito la Brad Intervision online. Asike mina semantiva. After from Monday to Saturday na murambo kar kola Brad Intervision online. Zanala. Okay, mashaka bele ngaziteka nkarike. Na segunda sábado na morombo karakola na Nagbuwa kay teknoloji nganyane Teka muluanga kulumtisala Msusala ni mbulabitana wena Moying zero kare Kasike kuwana unga kota kumamela reto leiwane Ngaftisikati kabelo 8484-57475 8484-50-4745 Ota kota kuijela lisako Uimamela urikwini radio lewane Kona para uizo ikuma uyenjisa kuyine Ikona ka App Store Zeno Radio Uku download app ya Zeno Radio Uinstalla Utaibona na wewe membrad Sewa shtika shako Chaka Ingeza sasa njalo beat Ngachini ngopfu ngato ungazote ahlula tinyonga Because yo beat Yentuwile Yupfile Yantokot Okay mashaka let me count from 10 to 1 Kuza kenta resepera murambu wa miwana Muntlele vula yena Kaya laka phonic Kola kaya membrad Lu phonic Kola kaya membrad intervision Let's count 9, down 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Yes Evo iluzo petin katillo Aha Blink guys The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Fuma tozila Tudo que é novidade é passa daqui da MM Radio 97.4 Top Hits da MM Radio 97.4. Mamba leize tira makokwani Yukusilo tabina kisunguna kukani Mamba leize tira makokwani Yukusilo tabina kisunguna kukani Vali takela vali Vali bambela twana Lendirwa ni vazinikela shituru Vali takela vali Vali bambela twana Lendirwa ni vazinikela shituru Loko jowenu tumona shika umiwe Ochela fona Upigela bakokwani Loko jowenu tumona shika umiwe Ochela fona Upigela bakokwani Ochela fole Ochela fole Ochela fole Ochela fole Ochela fole Maranikare 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 Nanevo Bitinyago shumera bananga Bitinyago shumera bananga Maranikare
Alright, that's what the full of Rambo Mino Karin Luphonic Holcam Brad dentro Beach Station Line. Luphonic Lishida Kunjan. Yamkelile mashi mjani wena kupfuka. Epukela ngovo na. Hayi nayi iphukile DJ. Ekesile ngovo sinene Luphonic Holcam Brad interviews online. Ungakota kuyibyela ungakota kulosa va City Shakuranga. Namshava tamashaka mina ka tindhawu ka hambana ka tona ka slomsho itaka hi Luphonic. Dina ro busa xibaleni nomchamo phahla wona utsaka matiko dina ri vonaka hi ku busa a xibaleni. Va ri mchayi wa ngoma mvambi wa ngoma nga yi cini. Kambe yi ciniwa hi mathwasana lava humeriweke. Wa swi vona DJ. Va ku huma u vona vanhu ku loko tshama ka ndhawu yin'we ta tshukuteka makwenu. Hey ungavuli man. Lawo manyana. Ixhaka so I mina DJ. Ya mungaza mtekala xin'wina. Ungaku kumeka ku hayi makona wese na nyimba. Swa bayiza. Ya swa bayiza sala swilo kahle. Okay, Luphonic ka Brad interviews online. Okay, byela mina imani Luphonic Martiakom. Luphonic i Lucky Mathumbu a nga tswariwa a tikweni ra Afrika-Dzonga le a Bushbuckridge a Samanseti a xibakabakeni mara hi ku kula loko sungula ku lo u pfula matihlo vona swin'wanyana evuton'wini gcina na tikumela ndhawu ya mina ku tshama a Sun City. Okay. Sun City lomu kumekaka koka karlowa. Sweswinyana ni kumeka ni ri la a Delmas Mpumalanga. Okay. I timhaka ta ntirho. All right, mara kan'we kukule kakawe hi Sun City. Ya ka mina hi le Sun City. That's wonderful. Kinsingo posnene Luphonic Lucky Mathumbu leo maka college pakapakeni a Bushbuckridge koxe kinsingo posnene n'wana mane so nga byela yina Luphonic nga hi byela nyana hi vutomi la wena la vuchayi swa ku liqala njhani. DJ timhaka ta vuchayi Luphonic ve na rirhandzu na music kusuka a ha ri ntsongo ne buti wa mina a ku ri musician a ku ri munhu loyi a tlanga keyboard a tlanga na katara a yimbelela na ma Homeboys. So ku ve munhu loyi ni nga dyondza swa ku tala eka yena wa vo so na mina ni ve munhu loyi nga kahle munhu a nga inspire ka music i buti because ni landzelele ma full step ya yena ni ve munhu loyi na mina nga joina ma Homeboys ni tlanga marimba ka ringetani community project munhu loyi a trainer a ku ri Freedom Sondlani a ku ri munhu un'wanyana a yimbelela na va buti ma Homeboys wa vo so famba ni va local DJ from va local DJ ngina ni tikuma ndi munhu loyi ni nga pfula a studio xa mina Right. and then la yi nga sungula kona timhaka ta vuchayi. Santokota. Okay, Homeboys Martimoya na kule group kumbe akule munhu a famba yona. Ama Homeboys leswa swa choir ya vavanuna wa swivona leswi. Okay, akule group yo karhi. Se va swi vita boys mara vito ra team le a ndrile ka yo ava ku I hlangana ni nonke. Okay, hlangana ni nonke. Kasike la loko ma qala na ti Homeboys amale kole Bushbuckridge. Andrile a Bushbuckridge na ri n'wana wa xikolo vele. Okay, so ku tifundela aku producer ufundele kole Bushbuckridge kumbe ufundele Sun City ora ufundele Delmas la minga ko. Producer nifunde na ri le kaya a Samanseti a xibakabakeni. Right ka ana mbutisa Luphonic ku ri ka vuyimbeleri la n'wina kumbe producer la n'wina mi tinyimisele hi yini? I ku humelela DJ. I ku humelela. Ku humelela. Vo TV wa South Africa kumbe international kumbe national wide. Misava hinkwayo jikelele. Okay, all right. Now, xaltsima mpela xaltsima xifiso xo ya tsema ku ri xi ta humelela. Yilixaka ku phusha mahlweni. Ene le phushela hi vona ka kona kuza ke uzo kota ku humelela Luphonic. Okay, anga ke twenene ngoma yan'we yo ranga la u famba kana Full Lion. Let's
Listen to this song. Fuma dlozi lami. Tutuke novidade passa daqui da MM Radio 97. Mamba leyize yatira vakokwani. Yuku swilo swa mina swi sungula ku khanya. Mamba leyize yatira vakokwani. Yuku swilo swa mina swi sungula ku khanya. Vani tsakela vanhu, vani bambela twana. Le ntirhweni va ndzi nyikela xitulu. Vani tsakela vanhu, vani bambela twana. Le ntirhweni va ndzi nyikela xitulu. Loko swa wena swi vona swi nga humi wena. Oh chela foni, u bikela vakokwani. Loko swa wena swi vona swi nga humi wena. Oh chela foni, u bikela vakokwani. Oh chela foni. Oh chela foni. Oh chela foni. Oh chela foni. Maranikari, maranikari, maranikari. Nanevo, bitinyago shumera bananga. Bitinyago shumera bananga. Maranikari. Tutuke novidade passa daqui da MM Radio 97. Lufonic nga hi byela ngoma leyiwani leswaku a mi zama ku hlamusela ku yini ka ngoma leyiwani. DJ a ku hlamuseriwa ka ku hina hi vanhu va xintu wa swi vona. Yeah. So swilo swo u swi vonanga ku swa hlangana u kombela vakokwana hi ku vo va vonaka swa le mahlweni so hi kombela mi hi khanyisela swi kota ku huma na mina kota ku fana na van'wani vavanuna. Sure. Wa ku so na ke a hi pfalela lava ya ka sontweni na vona loko swi nga humi a va khongelo hi vona mhaka koko Yeah, va chela fole hansi. wa swi vona. Yeah. No, swa nsima mpela. Hayi. Hi piano ya kahle. Right ke ka ngoma leyiwani mi tirhisana na mani? A track leyi DJ i remix ne. Okay. Originally ndi endle na DJ Taki Okay. wa Lavender Ah. na Bolayoni wa Lavender then so le i remix yendle na DJ Hlexo. DJ Hlexo wa le Giyani. Okay. So ti vocal then ku tirha ta mina na Bolayoni VVA. Ah. Yabo. So leswi nga cinca ka originally na le ya remix ko va beat na ku ti voice tala se ti va slowly nyana tala ta hantlisa. Okay. Kule yin'wanyani Afro Bowl original then leyi va piano. Ah, Ku komisa ni span na DJ Hlexo na Bolayoni. Okay, that's wonderful. So loko mi yashile ngoma leyiwani va yi receive njhani vayingiseri van'wana? Mina ni vona va yi tsakerile cause ni twa ma comment ya ku tala loko ni buka ka ma stats ya Spotify. Yeah. Ni vona yi ri le ku yingiseliweni ka tindhawu ta ku hambanahambana. No, byatsima mpela. Right, tunini Mbilo by Lufonic. Actually the Ghost. I do ngoma. Twana la. Tutuke novidade passa daqui da MM Radio 97.4. What up, bro? Lokunika nidisoni menzi tsaka iwe nayi. Ningekushisi mina nzitirandela wena. Mbili lokunika nidisoni menzi tsaka iwe nayi. Ningekushisi mina nzitirandela wena. It's the Ghost. Sure. Sis Lil Talk. Money was shock.
zivuke na misho mene sula mananga zitlula mananga ndabula mananga anzi lava rirhandzu na vunanga bya rona ndzi ri kumeka wena hi vuenti bya rona xihleko xa wena xi ndzi koka rinoko u ndzi wisisa mbilu ndzi khomiwa hi tona ndzi na tshemba ku ri mati ndzi ta ma kuma ka wena What is this song? What is this song? What is this song? What a nice song. Lufuni ngajela ngoma lewani. DJ wakwendla ka yini? Kuma ka yini? DJ wa mina akutsala ngoma hi swilo leswi swi hanyaka swi veka swi olova ngopfu DJ wa mina. Yeah. Wa swi vona se le ngoma kahle kahle hi beli wa sinyoro wa ka mina. Okay. Swa anga dzika bazi se ka vona nga ri decision leyi nga yi teka ku tshama na yena ku va xihoxo nada. Mbilu nomika na kusuka mbilwini wayibona mabona sure nakudwa na zatwala Lufonik. So ufamana Ashley the Ghost imani Ashley the Ghost i Ashley wakankuna uvelekiwa amkhuhlu. So amunhu loyi anga producer this i Candy Sonic Benjamin. Yeah. Wow. What a producer. Yeah. Producer ekulu ngopfu le. Again producer tingoma tin'wana ta karata ngopfu switele. Candy Sonic. Yeah. Kesile wasemina right game. Ngoma yo tsakisa ngopfu swinene, ngoma yo hola. Ngoma yakho ya laveka ku tshamile rumini la we timamelela yona kahle na xithandwa xa wena pfula atwenini la. The station with the best music. I love the music. Best music. FM Radio 97.4 FM mega ya radulile kutisela kavunanga ni matomo tikelela 97.4 la voto kumantoko umuche wokare Everywhere. This is more of your favorite songs right now, right here. Right ke Lufonik le ngoma en'wanyani loko hi ku pfula nga yi byela yona ngoma lewa. DJ risimu leri ri vulavula hi ku wa volo kumaka evuton'wini u vona nga ri eswi swa we a swi le ku fambeni hi ndlela ya kahle because loko va je hina hi endlaka music
u twa nga ri loko u endla track namuntlha i ngo pfuka mundzuku u twa i baka munghana lonene i ba hinkwako mara u kuma swa ku na ti le ku phuxeni matimba mara u kuma swa ku swilo u vona nga ri a swi fambi hi yona ndlela leyi we a wu navela swa ku swi famba hi yona so track leyi kahle i track ya xirilo Grand ya d'accord ke sile u nge swi tivi we a yinini twana Sakuratu riko unarahanyu ungesitivi ungasetama uriko mararesema sakufayafaya satira ungesitivi ungasetama vakususa madimoni yazo Sakuratu riko unarahanyu ungesitivi On the air, everywhere. This is more of your favorite songs right now, right here. The music never stops. Utama ushikanzi ya chisana shanzilo Samula ningisile Chumwani nokuzala ungatembi Kulaka usikonu tashitiva Sakuratu riko na autembi Maraba nusaba fela maranzini Mena ngeta fela kashikwembu On your number one internet radio station. The station with the best Tutukeno mzati pasta takita MM Radio 97.4 vakususa madimoni yaso vakususa madimoni yaso Fana. What a nice song. Ungesitivi loko ngesetsa vakususa madimoni yasona. Right, by Lufonic, call a bright into Vista John Line of Magana Focus Boy, Mr. Santa Costa. 8485748747 That's our line. Long come on, because I can know that come interview we use a second clean. Atizi ulava ku utravula. Kola unga koya koto ba interview we use a second ngopo snene. Uba kususa madimoni yazo. Right, girl, Lufonic. Ejele ngoma ngwana mani ungistive ngasisama usamadimoni yaso. Inakhaya yolonkare. Come on. Vulavula yo ngoma. mashi God. Hey. mativa ku kwetla ka yini la Yeah. engoma leyi kumeka na yi ri le ku bayiziseni ka vayingiseri kumbe ka valandzeri va Lufonic Yeah. e track leyi vanhu va twa nga ri i track ya rirhandzu kasi nada hi swona Aya le rhandzu. Ya madimoni ya usa swipoko. no e track leyi va ti ku yi vulavula hi DJ Yeah. ku na swilo swin'wanyani swa ku loko u nga se tshama u swi vona a wu nge tshembi swa ku swi kona wa twisisa example nga khuluma hi vuloyi wa twisisa loko va nga se tshama va ku loya u twa un'wanyana loyi wila ku hey vani loyi Nge ko hemba. yile vani loyene ku ta ka wo hemba ya mavabyi ya timfu Yeah. a ri va se tshama va ku loya Utaphika phela. ni lava believe ka sotweni loko va ku fire ku huma madimoni Yeah. hina hi kaka hi nga sonteki u vona nga ri a vo hemba swi kona leswiya vo actor nawe va ku va se tshama va swi kuma ka wena uli hayi vo hemba ku kama va se tshama va swi kuma. siku leri va ngo to khongelela wena ri huma demon va ba fire ri huma hi siku leri ngo to tshemba hi ro swa ku swilo leswi kona I know. so track leyi vulavula hi sweswo DJ swa ku na swilo leswi u nga phikizaka swa ku swi kona loko munhu a ku byela loko swi nga se za swi endlekela wena u tshemba swa ku leswi swi kona ku se swi endlekele wena wa twisisa track leyi khuluma hi sweswo DJ a yi khulumi hi rirhandzu se vanhu va twanyana laha ka ku rirhandzu ri kona ra hanya vanhu va vhela va ku this track leyi i love song kasi a hi love song Nice the way u nga yi ba hi koho u be tune yin'wanyana u nge ku u vulavula hi rirhandzu so vanhu a va ha lavi ku tiva swa ku liyila ya. a va ha yingiselanga message A va ha yingiselanga meseji va twe a ntokoto lowu u nga wu faka lahaya wa vomo.
vela ku Wa vona ano mhaka kona, DJ. va vela ku ano favorite song ya me hey na me rhandza ngopfu ngoma leyiwani hey Hayi na mina ti fela yona Ah, le DJ. ngoma Ngopfungopfu loko dance fika laha ta ku dancehall yin'wanyani ya ku tsakisa ngopfu swinene le wabo. swakufayafaya swa tirha u nge swi tivi va nga se tshama va ku susa madimoni ya so va tshama va ku khila xana wena ku va na xilondza Ku va na timhaka mbilwini wa swi tiva. tshama u xi kandziya xisana xa ndzilo hlamula nyingisile swin'wana na ku byala u nga tshembi pfulaka hosi vanhu ta swi tiva swa ku rhandzu ri kona a wu tshembi mara vanhu se va fela marhandzwini mina ndzi ta fela ka xikwembu ina a xikwembu xi kona van'wani va ku pfumanisa Tudo que é novidade é basta daqui da MM Radio 97.4. Jolly Ramikona ya sakurhandzu ri kona rihanyu nge swi tivi u nga se tshama u ri koma ra risima swa ku fayafaya swa tirha u nge swi tivi va nga se tshama va ku susa madimoni ya so sakurhandzu ri kona rihanyu nge swi tivi u nga se tshama u ri koma ra risima swa ku fayafaya swa tirha u nge swi tivi va nga se tshama va ku susa madimoni ya so Ko va va ku famba xinyameni. Andza ku na nilo ku la ko fana. nga yi bela kapela nyana ya yona ma nga yi bela ya kapela ya yona nyana la ka chorus nyana nga yi bela yona man it was 1 2 3 nga yi bela yona Swakurhandzu ri kona rihanyu nge swi tivi u nga se tshama u ri kuma ra risima. Swa ku fayafaya swa tirha u nge swi tivi va nga se tshama va ku susa madimoni ya so. Hi ku swo vava ku famba xinyameni andzaku na mahlweni loku languta swo fana. A mfumo wa xinyama wu kona wu swi tiva Lucifawanya. U nga za u endla swihoxo ku hlupheka naswona swa vava u tshama u tlela u nga dyanga na switlangisi ku papa yi lambile loko ni tlela me ni lorha ni fumile loko ni pfuka ni ri hava na peni nhlamulo ya kona ndi yi tivi yi tiviwa hi tatana nga muvumbi tatana me ni tshembele ka wena van'wani va vutomi i vhilo van'wani va yi riendzo kasi vutomi ya kunene i milorho. ali rhandzeliko ni nga bala la la ka chorus la eh Swakurhandzu ri kona rihanyu nge swi tivi u nga se tshama u ri kuma ra risima. Swa ku fayafaya swa tirha u nge swi tivi u nga se tshama va ku susa madimoni ya so. Ayayaya, it's Lufonica MM Radio 97.4 MM Radio Intervision Live. mara vanhu se va fela marhandzwini mina ndzi ta fela ka xikwembu ina a xikwembu xi kona van'wani va ku pfumanisa Ya DJ van'wani va ku Leri- dayirisi le risimu ri kandzisiwe laha ka Laconic Production. Okay? Ya ala ani tirhanga na un'wanyani munhu. U ti tirhela u ri one. Mina no ti khomela DJ. Ah, no, u yi bele ngoma leyiwani n'wana mani ya wena. Yey. Hayi Va ku susa madimoni ya so. Aya ngoma leyiwani na vibe yin'wanyani dancehall. Ya yi khumbuza tingoma ta vaza van'wani va le Zimbabwe. Yebo. Ay. Yi khumbuza ta va Killer T. A loko ni twa vela ay. I vele ni veka Zimbabwe vele straight. Okay, Lufonik ka MM Radio 97.4 kumbe Intervision Online. Fikile makumu ka xiyenge xa hina mabulu ya hina ma tsakisa swi nga fanele ma helelani mabulu ya hina kumbe tingoma ta hina kambe ke kola ka nkarhi ku nga male hi ta za hi gemeta ko kwala la Lufonik tingoma ta hina tsakisa ngopfu swinene hi nga byela ka masiku lama tako ni le ku pfuleni ka lembe sweswi nga vi u yi khomele yini n'wana mani xikonga hi lungisela xona kumbe a xi kona DJ mina EP send release ile. Yeah. Title ya EP Inoro ya kumeka kama digital platform ku hambana ka wona. Se swi leva swi ri le ka wena swa ku u tirhisa yini ku vula ku streama kwini u la ku downloada kwini album yi humile DJ. Mina nga ku abafambi ba kuma tinsimu ta kahle la ba kota ku tsema lembe hi tona. Oh, yiko se album yi nga huma EP kumbe album Already yi humile ya a ku nge hebi na yin'wanyani EP ngo to huma. yi bala na Kumbe track album. tingaka Ngari i 6 lo ngari 80. oh 6 Yeah. alright so vanhu va nga famba va ti streama anyway va bala ku yini loko va ti lava
Luphonic Noro. Oh, Luphonic Noro. Yeah, Noro title ya album ya. Xivangelo xa album yole. Hey DJ, tingoma tingala ya. It's like what track le ya Mbilu. Nga tirana Ashley the Ghost. Yeah. In'wanyana ya tinsimu leti nga kola ya ka EP ya Noro. Se kuna track title ya yona vela ku nga Noro. Inoro vela ku hlamuseriwa Noro. So I track le nga le tireni kahle ngopfu le ka TikTok. Ya ne Noro leyo ngoma le ya Noro yona leyi nga khoma EP lewa ya Noro. Yeah. I commanda ka tingoma hinkwayo. Yeah. Okay. So anla utiwa ku xivangelo xa Noro. I vulavula hi minoro leyi u nga na yona. Kahle kahle aku humeleli minoro lo nga na yona. Okay. What? Aku humeleli minoro le nga na yona. Oh, ifezeka minoro hinkwayo nga na yona. Yebo ngwana mkhaladi. Right. Kisidi ngopfu swinene. So hiyo le maka mi nga kota ku streama tingoma ta yena Luphonic ka ti digital platform vula Apple Music, Deezer na tin'wanyane ati digital platform, right? Vulavula na mina ndavulavula na wena Luphonic n'wana mani loko va ku lava tixowini wena va ku kumisa ku yini, va ku kuma njhani loko ku lava lomu tixowini kumbe lomu enkhuveni? Bangani fonela ka number ya 0711 907164. Ipinde futhi 0711 907164. Ba u khoma ka WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. Yeah, Facebook yeri Luphonic. Yeah. Instagram Luphonic. Na yona TikTok nga tsaka ngopfu loko ri ku va fika va follower la va ta kota ku twa swo tala hi mina ku ka TikTok yona endlaka ku munhu mtiva ku yantswa kahle. Yeah. Right, Luphonic Gelame FM Radio u kume njhani? U tivisiwe mani futhi? FM Radio ndi tivise hi Flora M Majelasi. Oh, okay. Yeah, ndi tive hi Flora M Majelasi. So yeah, njela swa kai khona n'wana mani loko ti hlanganisa na Focus Boy swa ntokoto lo swa vona swa famba kahle. Sure. Na me ku rhandza swilo va rhandza swilo ta tiva swilo va rhandzi swilo nge ti xin'wana kahle. Sorry. So yeah, yena munhu loyi anga endla ku tiva MM Radio. Yeah. Okay, so from there till now you khoma njhani MM Radio? Ni khoma kahle ngopfu cause na swivona swa ku na a music what upcoming artist i kota ku twa kona. So van'wanyani vanhu u mbona ka ti WhatsApp group swa ku incambi kumbe ku endleka yini u nga swi tivi. Yeah. Mara loko ni va ni pfulela na switwa swa ku kasi DJ Pack incambi. Yeah. Kuna van'wana va kuna tinqambi tin'wana ta ka trans ku share music ya tona lomu ka ti group tina hlonipho xin'wana wa vona. Mayibona maka fana nene. So loko mi humela ka MM Brad ya kota ku phusha vo se na n'wi mufonyo ko vanhu va ma ku hlamala kasi Luphonic hi wena u baka ngoma kasi wa ba ngoma u tshama na yena vulchumu hayi. Mayibona maka ko ya that's cool Luphonic hayi ke singopfu swinene tingoma leti nga dzela tona chela fall mpilo pfula ku vuya yi pasela u nge swi tivi loko nga sena tshama o va ku susa matimoni ya swona. Right ke n'wana mani ke singopfu swinene ku vena wena kola ka MM Radio interview song line ni ku xikwemba xi vena wena mitirho ya kahle tingoma ta wena ti mahlweni na yena ta fambisela ni kota ka kona n'wana mani. Goodbye, see you when you see me. Yeah. Khensile Muhashi ku na risimu lera billion leri na swi tiva swa ku loko siku ku ngoto ri twa hi rona u ta ri rhumela hi ku i xitayela xa wena. Hayi ni ke sengopfu swinene ni ta tsakela ku yitwa. Wa vona se nga bi wena ntsena a yi bini va yingiseri. Danko. Khensile n'wana mani. 97.4 It's the MM Radio 97.4. FM Radio, MI.
hits.